tomorrow. Good morning, guys. Good morning, Singapore. Time check sa oras. 6:45 pero ngit-ngit yapon. Napang mo, nabot lang makita ba ninyo? Kamu na adjust. Yeah, ngit-ngit pa. Okay, we're done eating, we're done ligo. So, for today, maadto na mi og Universal Studio. Balik mi ron sa MRT, mag-siming train. Padulong dito. So, wala gyapon mi tour guide. Daddy ra gyapon tour guide. Lo. Wala na sa mapa. Dala-datag mapa para turista nila. Turista. Ba, nanunguha na ang Dante Gulapa. Kay karon makatesting na jud mi goot-goot ron kay dagag tao. Rush hour unsay oras ron? Alas 8 na. Ting trabaho na. So we're here at Harbor Front. Next is magsakay mig bus padulong sa Universal Studio na. Grabe paspas kay mamaktas sa mga tao dre. Kung maginay-nay lagi ka, maigo jud ka. Hanga kayo. Grabe, exercise jud. Okay, so nakasakay na may bus. Off to Tagum. Okay, namin second floor. Naka-nice diri guys kay bisag dagan kay building, dagan to gyapon mga tanom, mga trees. Lami kay siya tanawon ba? Sarap sa ice. Herb, tirada herb. Guys, nagduda na ko guys. Murag nawala dyan may kami na nabilin sa bus. Murag di na rin maayo ni. So guys, nababaan dyan mi. Nawala dyan ay mi. Dili mo ang bus na nasakyan. Kayo lang yung 1 hour ng biyahe. Balik mo sa agi no. Lingawa lagi. Okay lang kay daghan man mig arep. Limited bus, man. Isang pagpulo mi balik-balik di mi motan. May problema mawala kay unlimited ni Choy. Milyonaryo kami dito, Choy. Manila yung mga kuan lagi mga oy tourist guide ba. Magsalik ba si GPS na way klaro po. Ay nako. Alright, so sakay na po tag bus no. Balik na sa ID. Okay lang, enjoy magyapon ng mga scenery, no? Mga buildings, malingaw yung kagtan. Guys, walay guard lang, ano? Mall, so ako na lang mag-guard. Oops, bag ma'am. Bag. Okay, so we're back at Vivo City. Kung asa mi
baba sa station. Di ka po migbakta, so we decided nga magkaon na lang sa ano. Wala dyan mi guys. Alright, so wakas, naabot na jud mi. Wala jud mi nawala kay express sa mong sakyan. Direct jud na abot diri sa mong destination. Charog mawa gyapon. So na to sa Resorts World Manila. Pero karon sa Watson's mo? mag-focus sa miss karon sa Universal Studios. Tapos pagkaugma, dire mi sa mga ride. Nabay ride sa Universal. Nagyapon. Oh. There it is, Universal Studio. It's here. Sus, duro kayong express. Gatay. So, mangita mi rides karon nga pwede na masakyan. And we're thinking of a roller coaster. God, look. Grabe. Kamera doon ni Kuya nagsakaya to ganina. Grabe, extreme kayo. Di makaya usabon. Tama to isa. Tama to. Yan yung usab. Grabe. Easily determined, but our task is to deny them victory. Bawal mag-video dito, so kamera na lingaw. Sulit kayo. 3D ride. Next na mo ride is, unsa man? Mami. Di gapon siguro pwede mag dito video. Grabe! Grabe sa dito! Limpyo kayo! Limpyo! Okay, umano mi si the mommy return. Mana next? Where are we going next?
Jurassic Park Rapid Adventure. Hope to see you again soon. And enjoy the rest of your day here at Jurassic Park. So, pauwi sa mi. Kapoy kasi gulat na. Magpabugnaw sa mi sa Discovery Cafe. Food court. Oh my God. Ang best friend. Grabe guys, ang pila is 1 hour kapin, tapos ang ride 3 minutes lang. Kapuyon juga sa linya. Oh, may tubig o ice pop. Kainit kayo. Right, so mananamig pabugnaw. Next naman to is the far, far away kingdom ni Shrek. Show, look to your right. These are the doors that you can use. Just gently push the door and you'll be out on your way to finally use the doors on your right. A gentle reminder that eating, drinking, flash photography and video recording is strictly not permitted. So please keep your foot away. Once again, please do not carry. Wala jud mi na-expect nga movie dito. Pataka naman kung may sulod. 4D movie siya guys, nice kayo. Yeah, moving chair. Pag naibasa, basa mo ka. Grabe ka dako mo yan ano hindi na mo matuyok ng tanan. Alright, nakasakay na dyan sa pinaka-intense nga ride rin Duka! Hey Marty, we're being sent away! It's a transfer! It's a zoo transfer! What do you mean, transfer? Does anyone else feel nauseous? I feel nauseous. That's written in code. Boys, we're embarking into hostile territory. Go, Melvin. I'm going. Ow! Right to the chiropractor. And up from me, it's the King Julia. Welcome to the wild. Down, everyone. I have an announcement to make. Traffic for the... So, nihawa namin dito sa Sento sa Universal Studio. Kaya di na namo kaya libuton. Grabe yung kadako. Kapoy nami. And it's 5 AM na mga on sa mi. Sa Burger King. Ha? Wala, pwede di maligo, Drew. Pwede maligo nilang fountain. So, we're gonna eat at Burger King. Ito mo guys, nga pan lang ni siya. Grabe ang packaging niya. Murag
Oh, ano lang, 8 kabuok. Ang price niya is $24 Singapore. Tapos kung i-convert mo siya, 600. 608? Oh, 800 ka pin, guys. Makbang. Sa mga crew nila diri sa mga fast food is mga tigulang. Sa McDo, sa Burger King. Sa mga fast food, mga tigulang. Sa cashier, tigulang. Ang janitor, tigulang. What's up guys? So change destination. Natakaroon sa Singapore Zoo. So ang zoo, mga animals there is nocturnal. Ibig sabihin, sa gabi lang sila active. Oh, bright signs. What's up guys? So walay vlog na itabo kay ngit-ngit kay didto. And bawal pod gamit og flash kay mag-wild ang mga animals. So na dito yung mga klase-klaseng sa to? Baboy, na color pink, na pula, na mga ang uban na bungot. Na pod flamingo, klase-klaseng deer, lion, tiger, rhino, sa pa isag unsa na dito. Sayang wala lang tay vid, ngit-ngit kayo. So pabalik na karon sa condo. Grabe, kapoy na kayo. Tanawang hagar na kayo. Ang